Pat Paita Lepan Tam Epi Patin Tangwan Epi Zilvia Onlusi Tunaji Ordination Brahma Onlusi Puan Sawit Pakai Yesus Kristus mengayu meselamkan bagi Bon Sami Kapa Kapa Epi Patin Tangwan Tahan Bible Sang Isim Dautin San Nomor Sambil Dekat Sangkat Ocuk Dein Ihak Nau Patin Pa Satla Sawit Ipak Tanong Tan Jekok Patin Yang Ku Samawit La Ojung Tain Sawin Lang Khot Bek Bengwin Siam Nang Isai Gin Ngai Le Senang Da Gin Tuwin Lata Tata Zan Le Sunkuan Mudun Lang Tali Nuku Awa Wabde Sunkon Mudwin Patin Tu Sim Nau Patinin Atan Patin Tahan Program tempat misalnya slide sampai slide cincin di bangin tuni hi patin di koi zaman le organisation committee hi program jumjum hampan administration program teman manusia hi organization program of Mr. Thongam Oki and Mr. Lam Kandongal Amun Central Church Oki Ben KBC Kami number 1 19 December 2021 11 AM Minister Revan Tundat Hoki Program Moderator Tangkar Revan Tomang Hoki Order Program Tangwana Dasa Wopatin Sunung Pen Orungla Namondi Tangwana Tamnahi Conductor Moderator Revan Tomang Adihin Presentation of Candidate Revan Utang Adihin Recommendation and introduction Reverend Dr. M. Thong Se Hoki, General Secretary KBC. Testimony sharing and Apostle Creed. Kanan Mr. Thongam Hoki, Ani Namisal Tam Kandungal. So that act of ordination and message, Minister, laying of hands, Pastor Committees, presentation of self-care, Reverend Dr. M. Thong Se Hoki, General Secretary, Special Walsar Square. Candidate ni Pat Sungahi, in Sumani to Yala Patni Tiran Dedi. Holim na pa, Kanake WS Dedi, Ani na Central Source of Kiber. Closing him, Pakai na Consolation of Sagi. Benediction, Revan Kutang, Isang Lituna na Ipang Mutin. Program Isim Hakutapanin, Kun Patin Watsa Ilas Pondingin. Kung nga nang wapihi akong natisuli buat sa pagkalang
ngay lo din se kapau thiam ta pathi tu ni ki thi kho hai ta le pha nai ta ne ki win ki pa tu se ne kan thang de ji ade sana na le kam na to kha pe na ma cha pe ne ma so de ta pe ni misal thong ngam ho ki le misal lam khan do ngal amani tu nya ko ki baptist convention ngan se na thing set ta na person committee ordination changi amani chung chang khom na pam ki wo ho amon azam nen pui du wa mi zat ka tu khom thi ta min kan thang ni ji he chi pram hi tu ni thau thiam na ma kan mai sa ni ji apana par asai chen hi ka bol ka to ka se lu si ni na le ngam khan tu na le ngam to ha te na so ni pa sa te hi nei mong sa wa na ka shok khom na wa hin thau thiam na ma ni khom pi ja ka pha na ho zong ki ho lo na ka kam than wa na long se nei sa na ki pa tu ka se wa na min ka thang wa na ka thi mai sa ka kam na ka pa kai di to Jesus Christ stand mu se ni san bi win amen wa hi presentation of candidate amani hirwan utangan pudi hin amani an pudi dinga hen amani pudi hirwan utan pudi tin ibon sawa pakai rana ana ding khom tu ren utangen tuna olna sunji bol pudi kan Tuni pakai si kumsang ni le som ni lakat all ha som na kuni kuhi pakai haza na to na hing se na tong pe dingin kima pakai haza yang kut kami tuni sukideni pangkumam sule lamhen mani hi Reverend Tunlal Kauki Ordination Committee Tuni Minister Hina Amani hi Olin Bowlingin Pakai Minin ng Mapuna Peter na Kima Pakai Baca Reverend Tunlalin Tuni Kuhin Papatin sa papatin sulit sa kauting patin mena Odin Bodinin Supitenyo Supi Tongkong Kukipiin sulit Supi Langkwen Dawang Amanihin Lamin na kanitay nawai wancan na pinaning komote Kong sumite bisa kong sumite untuk na ating ute dan maf ini pawe ute mamjele pati portu pawe anena misal lampen dongan sumite lampen sumite ute kami pakai pati portu pawe sudah lainnya KWS yang jadi aku nak KWS yang membuat nanti kalau ini KWS yang aku kami coba so akan dikan buat yang saya membuat nanti dikan buat yang saya kita membuatnya tapi koki bapti kan sangat terdapat potensi yang tujuan atau di sana membuat kau nanti konvensi na tong ating komote no konvensi na tong sesi ating komote kipa ni from apanesi na hotel to from bana ching he recommendation and introduction when Dr. Tong say your secretary ma pa na Kazala badam kasan kwanti ko meeting tiao sana langa kira kama mo ai dia tu ni ko programa
pan da ding ang ho zo si amma sa te in pakayo Jesu Kristanin na bon sa aming salam kay Bibi pakaya pai Josin amin pakaya janat sang pakaya hatsa ka chan kompi pastoral committee ho sila ni kwa minister din gambi number 1 pastor jamiya Reverend Kulalahin sila Secretary Church Pastor Hoki Dem sila KWS Delhi Langahin Odin Tibolin in Sumitia Ohin Officer Kata Okon Kiho Fila Kata Okon Kiho Ohin sila Ogumi Kiho Abelin Kangai Lunao Kazanao Salam Kai Pikit Ve Tuni Nikohi Kiho Nikolopi Kat Ehin Pakai Niku Etikiranin Eche Niku Kiho Tulaya Dia Paten December Lahi All Lahi Masala Đâu Hotin Pulaya Min Ima or Koma La Chang Akap Jo Le Bodum Loi Aji Cho All Lahi Tapa Miti Tulaya December Lahi All Hamala Builha Tunda Bijau Si Apoy Kandang Ya ju hui paten imi chang kira jang le lunaman pakni loi ti la sung ya ju kuni ne ko pakai ne ko jang le Sunday school ki ha ki che to kira na sun hi chin ke mang chale pang ti ki padang hila awang ti pun ti ai tu ni ne ko hi ordination committee ha hin ki se la aban ba na hin ki ji ein ki chun Akiboling teni in suni ki ho ahin chala board of taken ho ahin gambi lang ahin chala adam dang ho akibel ki hazo si chunga azeran ki patu si ne azon conductor pu dunia ren tong aman pun do ding akilom karen ta ke hi nei la Tuni ne kwa kang committee member ha inform ka ting amasa in IP yang le Reverend Tom punya conductor ku mungkin dah tin ma Reverend Tom keep men's KBC officer men's secretary na pastoral committee member he abalin punya minister tin qua kuchi ki dong punya kinan si ran punla kip KBC gambi number 1 pastor ki paira jadi kami abana kan kilo amahi KBC adina retire pastor ki dong ordination committee member he Tuli ne fohin wasirum in mini county bon kan here Reverend Pause pillar how keep ama he in some problems in county bon tula to ayo he ai gizara na kom na baya ani na Reverend let to keep gen ama he Central Church Liverpool pastor he so like Aki buida ni dia ajar isi mabuwa dia cikunya huti hari. Ai piang le dang ho jo analysis na huti. Modern ke boleh dengan hin Aki Baptist Convention in dan ku ahin hiti hin anak kisuni. Ito mga pulang azang sungla pa Pauline Board hindi nga KBC Constitution Article number 33 hichi tao may hichi tap kiranin CEC in Convention Executive Committee in hichi pulang ako na
ordain boarding provision am takilan na application mo to CECR kisiya HCEC to council na po council ordination ikaw si KBC worker ho yan lang jala ko lang apa na ho yo council something ya to council na kasi ya to 91st Executive Council as Monson Baptist Church muna 8 September niya recommendation santi kananin pastor committee screening dengan anak ko tanin punya kwa iso pitenyo Mr. Hongkong le Mr. Lam Pohen mani yang dia apa ngalin itu pun all day body eta ordination committee in ain bacchu wa ain sa kirana ini ko program in ba eta itu ahin Mr. Thongkong Chanchin Pape apin kum 14 February 1983 Atwiluk ni 13th April 1995 upon Mr. Late Tangkuzang Hokip NAP Mrs. M. Bahay Kim Hokip Umang NAP hindi do ano kipami punta ako min Hokip den in pa amahi ando ay sa mabangwa tulad to posting tidam atok namun hiyala Cookie Worship Service Delhi Ministerial Staff since August 2017. Kung saan nila sa masaya pa na KWS Delhi Ministerial Staff ahi. So let abana Evangelist Lam Pohen Dongal Elias and Cha Dongal. Adang hak susay datang kating amachan chun sim kating apim kum. 4th February 1985 hin atiluk ni 30th March 2002 apamin Mr. Let's say Dongal ain min chain anu min hi anu kisune jin kana ta po Vehat na okay ain min Mrs. Rebecca Dongal mai umang ông là ông chủ đoàn luôn, ok, bảo mình, ako min si Aisen, cho lại ama posting ama nato namun ministry muni, General Evangelist at Cookie Worship Service Delhi since 24th August 2014 till date. Kumsani so nalia pa na kunichangia hichi General Evangelist KWS dia hiti ahin yechun kipamin amani chachin keman kansin no na tele amani hi tunine kwa minister tele committee ha mani hi odin bo the tai ho khat se na sin do na kan ne chu chan dai ka ke pa recommendation yung na pondo na patin tamon man lang ani sa nato ay testimony share ama sin amani sin ama sa Mr. Thong masadeng testimony share na boarding apostles creed isin na kay ni asam tong na si mandiin ama masa testimony and apostles creed sin na Mr. Thong Abon Sawin Sumpa Amasa Penin Kinala Damna Hat Pa Pat Hoi Ikopa Ebi wa Hatchun Papatin Katambaye Ani Nain Pakaya Jansan Pastoral Committee Ho Ahin Unjo Chomako na Hong Lam Kai Ho Ahin Kanay Luta Nakasata
bung mi te ho zo si na hibin na bon chawin pakai ni subinin salam kahin bodin kahin chom kim ta ke ma chung chang thu the testimony kahin sei masangin ai ngai lua ai lung se na tuni ichita bang kin lokpi ta hung hadinga engle kom so na naw te ho zo sin na phat man tak ta te ho nan la do ba hichlai mo na keile Evangelist ordination program him zau is it jong the bon cha chung ba ka ki pa na avel in kan se ke ke kamin hi ai le thong nam ho ki ba hi e ta pa hi ong ta lo thang za hi e ta nu hi ne wa hi e u cha mi li pasal li numai ni ka hi ve kain su wa dinga ka hi pasal athum na ka hi in pathian phat the po ne le pathian lung se na zalin kane wa panin ho thu la ma hin kane nung lu nin kane ki pe in kane ngai lu in mi pi na in thil pha bo na pha to hin ko ma na hi pathian lung sin na pathian ngai lu na hu ing la ki chang ri ham ti hi kane ngai tu hin ain pathian thua ko nin ti ta in kane he che nin mi dong se chon se hi pathian ni ngai lut wang ta san wanga ku hinga na hi ve pi efficient bung ni chang ko ko ne pathian ho pi na pathian thua ko ne pakai jisu krista hi ka hu hin pula ka leng kwa hi kan ke sa ne hi chia pa chu ta san phum na in 1995 April 13 in Reverend and Baite ama pu na hin baptize ke le na in hi chia kon chu pathian ma pui ne la ki thu pi na zalin Hong Sunga Azong, youth there are all information secretary, assistant secretary, youth secretary, assistant well director, youth chairman, hit the bunch of Hong Pangin. Gambia Azong, Panatay Quell Pangin, about the convention level in Zong, 2000, about June 2004, Chanchun Convention Quell level in Zong Pangin. Hitcho up in Pathin, Amalang on the Tongdingin, Kona in the Panonin, Shumok Theological Seminary ahin. Pathian thu thieng te ho he kani semen 2005 apan in kani semen 2009 kani zovin pathian in anatong dingin o ema in ene govin 2009 April May 5 in Delhi kani zonin 6 nya pachun Chandigarh muna kumkhat tabang he OM Film Ministry team member in kani omen team leader in kani pangin itabang chun kumkhat zovin Delhi muna hin OM Good Shepherd Community Church ahin assistant pastor din kani pangin hitslai muna ahin social activities OM noya ahin pastor na to social activities ang wochong chong kani tong komen kum leader bang kani to jawin pathianin delia kani yung suna ahin ho izal inam mite ho hito bang aching bay ke ngoi ama machama ma thata lambai ta hi chu ho chu pathianin po na le burden apin hiti chun OM kahin da la in KWS Delia chun all cha chan pan kahin la in ka namun muna ko nin pathian burden ap dung jui chun pathian na ka loi nu to kahin tong khom nei le pathian pathai bola zalin Delia hin prayer cell pathian lo pin ding an silent thum da bang he kan bol do hin hi cha ko nin pathian alam pin hon pin KWS Delia te ho to khom nan kan nezin tu ni chan ga ya hi KWS Delia hi kahin to jing nei ahong long ding phana zo ama lenga madinga tua sana hat zole hoi zole phazo a pathianin ai man no na kanai ta khana ai nei ta khana to no na kanai ta khana pathianin ai nei sa khana ho bung mi tia ho enjong hi ji chu angai cha dung zui la dei han na in nei wa ho bung madinga ai lo le KWS adinga pathian ama na to lenga madinga macha na kanai thing ding la kal so na kanai be thing dinga hi ji ordination hi in thum ding ta khana dunia hi je pha hi cha ni khong chan the ai na hi jo si hi pathian ama milung se ne ngai lu na hin aba le alung se na ngai lu na ai chan ho bung lam kai te ho chu ra jang ka ki pa na ka hin pungen hi ji chu ke man pathian lung se na ngai lu na ka chan na ka hin khua krista hui na kan ki sa na ka hin khua a chi sa pha te ho a ministry kam ke man cha na a chom lam a ka hin se na hin din a chai na ding ke ma ta san en chai ne he ke ma ta san ke ma pa pathian ha chung lu Valale se pakata asane
achapa changkhat se bakayu Jesu Krista thagau thinga hum kizit lunga thing se Mary sunga hum pe Pontius Pilate puna gan the Yesu thopa thing pela ki khen bia thial hana ki huipa nithumlen nia thina kona thau to ki pa bana kal to wa pa pathen ha chung nung jet lama to pa bana ko na mi hing le mi thi tu tan dina hum ki ting pa chu ka ta sa ne ke ma hagau tin ka ta sa ne wa noi lo so ho bung thien khat se mi thien te ki loi khom na chu ka ta sa ne ke ma chon se pinai dam ka ta sa ne ke ma chon se pinai dam ka ta sa ne ta sa bung pi tho do a ton so in kem lo ka ta sa ne amen ke ki pa chu chu tan te ani len kisan sa lam khan nongal ma ko te pai pe ba pathian thakwa ta kai pi masapenin chile tunia lam tai ho hin mi pi de ho so pi nau de ho e ki pa pi e ngai lo to ho ndo se sunga ki pa na kai ponge ke ma chan jin pha pi lam kai di ho an sim lo ta win hong pang lo lo chu chang lam mi se jing ka ting Nagaland bu sana 1985 in kana begin naga ho to ga ho to lum jin pura ko begin to atong na si ai sam nei kana mo ne akineo wapat heti apa di kantin kem gute ho si ai sam women fellowship wai lo ste to ki de ko kem ana bol sin begin kem it na ki pang singin bin thana di ta sa ni kini lo ba masun masa chun nun le khan ho se la pha ho ti ho he aki he ti a cho chon pata dana cha na ki mai he ahin la 2002 achu Good Friday kem wa ta ko in Good Friday he Reverend Hall na Dr. Hall na to asino Good Friday mangin ka ko bin isa acho ki hi amma sir amani sir achu ka pa nai it's like that so ke kana besi kana wana kana bon ini ile ho jong sa na pa sunat kana ne ge Dr. Hong ma jing no so amin kai ta point he jong le low APN 8 til khowin town 8 nei pin le it's up na so ya ka feeling pa so pathin nei dam sa ta pathin ataw sa ni pa so balun hin ha amin puchan ge hi sunat jong kai ko chon tam so mo ani ki bon na pra chung ki thau do dan te hen ai no chini ko apa na ma nei tau pia ti amin ngai do ta alu ei ga pia ei tau ti ho sa anong khalo ai aman te su ka na pa sa mun te ma hen ke ha pathin ni su dam tai ti chu ka feeling it's up na chu ama to se chu long do tai ko na ka ngai ai la ka le te apong ni chang som ni hen pathin thu a ho lim na ni Kema Krista to thing pe la ki het pe thai me kai ta kema ingai ta koi Krista skia dinga hi na hi tua ka hi ni kema dinga ki to kema ingai lo ka thim sa pa ta samwa ma inga ka hi boi ti pi aman cha message an sei na para ske yo bichi thu cheng bichi message apa na chu ke yo ke de de hi te lo din pathina dinga hi din Krista dinga hi nga ka hi ta ti chu hu hi na Kecil tak ini ya, ini ku apa naco? Ini ku tu March 29, 2002 ini, hu ina, patina kipi itu na, kan ini sih, ini ku mama naco, 30 March 2002 naco, Dr. Hongman pernah baptize kan acara itu, acara nama kopi kado kesehiin, jadi patina, ini ku apa datang tinggal kan kipi itu asimulai. Karena tahu sih lain yang mau bawa insung pe macam nom sakit pun tu insung hak sakit patina kita tok membal ke simpan macam nom bisa nom poin ani kita tahu singin yang patin kecil kita ikut hak enggak sih nom tu ni koin karena tahu sih lain langsung untuk ini cycle kan nom poin tino ni ho kimin pajin leke ni ho tak kiari ho ongki koi cuma macam kyo kwa kapa harus member kat ini cuma anak nomor pilih kat mau anak wabin atiba nggak ada dalam ini jadi as pun kat lebih kan jadi ben layak kata macam pasti nanti kita anak kena ya kain ko kena pikir apa bang asal kapa om lupa kapa kibona kapa adam lupa eh cepang bang akan kipin dari kerja luar sini kenuka masuk ke sini kapahi
a thi nghe là thi nói mi cái bản tính a hiền đó làm thì na cái tổ thì chỉ cần nuôi mà cái say rồi và thiên có mà cái này phim rồi liền nó tông đi ngạc phim ok na cái tổ thì nó để ai là cái bài đắm sát thì hi cái này phim này hiền a thi có ngạc cái đó là asung alai a cái trái bao giờ cũng khăn bị cái hình dạng là hung đam mình bị trái ya tu chân dia cái bao giờ cũng lại cái bao ya adam ba ko na patin ana tong den ai ko mo ai ba su man profile cha chu aki ya ka pa content ba chu ka ding ma mai no la aki sim do thai po mula kana se jivin kana ta jivin jong le kan ni ti ho in ka pa ki su kha pa chu lam pi pha mong bung kin le khasim thei jong ka tong thei jong kim to lo kum fa lam pi pha ya fa la rim sa ko ka hi chu ni ti ho ngai ka kum sa no ke kan ni kim không này ít pi jong le nang de mi ko pa ne hi mi ke ke hi ke ha le be ke hi na na te chan ni ka nang be mi ko pa ne hi nang be na mi na ngai ipina bo na ma pi sim na ma la de sin le khan no chan ka sim sa de chu eve de je was na se hi in te lum gel se le kha sa pa sim de fa se to chu in de de ki ne mai the hi ke do pa su no pa ko ma ka se ke le kha ka sim be no ka sim de nga e chok de nga la bible ka sim de chu hi ama ho kyo na su ma hen ma le nang to ni ka ki ho hen tin in fa la ka hong en om na ka ki ho pi ni sok ding a ni sim ding a le kha ni sim sa na bible ni sim sa ti chu ka si kan ni ki phong ngai bible sim sa 2006 a pa na chon MTS ka chai ni 2012 chan ge chu lu zo se ya pa thena ana ki ta ma sa pa thena ama ai man sai e chon men la tu hin ka chai ma sang na ka to ma sang ni dam lo se ne da hai ti ho he the la he the na le ke pa ma thi ngai MTS sang le ka hin simin 2014 na pa na chu tu chan bi was the ya na ka hin to ai ti chu a chong na ma tam ta sai ding jong le pa thi ni ena ko dan le pa thi na den ka ki bi na a chong na ma chan chu ka hin sai hin tin ken so ke ma ta san si nge ke ma ta san ke ma pa pa thi hat san wa na le sit sim pa ka ta sanen a cha pa chang khat se pa ka Yesu Krista agau thenga kuna hu zila nonga theng se Mary sunga pin Pontius Pilate kona gen the Yesu thu pa pe la bi hen ya thia ha ki hui pa ithum thim nya thina tho do ki pa wa na ba to wa pa pa then zit hat sung nong zit ma to pa wa na kuna mi hing le ni thi thu to na hu ki pa chu ka ta sane ke man agau thing ka ta sane wa noi lo so ko thing khat se mi thing te ki loi khom chu ka ta sane ke man chon se ki ngai dang na ka ta sane ta sa kum pi tho do a tol sot kim lo wa hin na ka ta sane amen destiny say when we mai ha tam kim thong men lam ram pan sa tin twin ek of ordination message to the kim pai kan video when we learn ma pa Pat pai piwa pa pathin thang bai men lang tuni ka to khom pi ho ko ba jang ka sei do lo nai in rong in sei do jeng ka tin so pi te ni nau te ni ai dia na ngam hi recommendation board in kana pangin ordination committee ka pangnai po in ai la kum kinin ordination committee ka pangkinin tu in recommendation kapin na chungchona a minister de yin hin koi kin ka gela tabang chan pha ka chana chule nau te ni hen cha hi na na me hi amani ordain chan ni kuwa tin ko na thu te ho chula amani chunga put nei thei dinga pathin dam nei pia phat hoi phat phai pi in pathin nam sa pen te in thamwa na le chya na kai ti masa ni e tu ni hin phatom cha bible pathin thi ma ko ni
til ko na thu sei TV cheu tem le nào tên thì cái màn thu độ cảnh này đi ama nên rồi dunia ke form pp te le athena suma lung thim the sela ama nên rồi để chỉ thu độ cho toàn nan này vì ven pa kai men tim na cảnh này tu ni ha chom cha ama ni le e ho zo sen jong kitil ko nai nei the na ding ven Jeremiah bung khat nahi kai sim do nomin Jeremiah bung khat chang li chang nga chang gup su hi Jeremiah pathinin ko na achan chung chan thui in chang li na hin sim han da te hiti chun ka hi nga pakai tu sei ahung lungin hiti na ti keima nau busunga na lim ka gondo masanga namma ka het sa na hitan chule na hum pin ha masanga namma ka thin su sa na hitai keiman nam hi nam tin vai pi ho hi nga thim gao khana pangdia ka pan sa na hitai ti supha den ken jong ai poi pakai pathin vetan keima ka chapang be se jein thu sei ji zong ka hi lai ji ka ti le ka ti chan chu ma je mu ti ve pathin a thu hing sim do na bon sa wa de tu ji ka he a thain pat the bo pi ken tin Jeremiah ko na a chan chung chang thui ve nai le ama hi a chung lang verse khat lang chui simai le thim pu hol a khat healthcare kiti pa cha pa hi kiti Chronicles bung lang be nai le Jeremiah thim gao hin apa hi ji azum chu thim pu chung nung ati nom lo mai thim tin apa hi Chronicles lang be nai le thim pu chung nung hi kiti ai le thim pu in suwa ko na mu sei len a hi na bana ani nu zo hi hal ani nu halda kiti nu zo hi thim pu hol a na tong khat na hi ki ai la heta bang thim pu te in suwa mu sei len khat ai lo le pathem khat te in suwa mu sei len khat chun a background ding da ni be ai le masam la ya thim pu pi pu ai lo le tu lai jeng in jong pa so ro cha te ai lo le elanga leimen ho cha te ti ibe ji te ngai le ipiam pasoro cha hin ti nga chu cha te ke pi ti le them pun sunga pi kha ka him ti a aki pa na zo min tin ada na zo min ngai ai chu no them pu te sunga no pasor te sunga na chon ding dol na chon puri ai lo le na bo ding dol na bo le ti pa hi mi phat se le mi se se ne chang ding ai chila ya Jeremiah hi ana da mai the i chama chapang in la jin ani nu jong the pu na tong in na pange chule apa jong the pu chung nu mai chila ta chama ding ai yes kano me ti pai ha sa thau ding da nai hin ai le chila Old Testament lang i ben ai le ai dia Josiah len chan la ya chu ama hi kum get na hin lai ya chu ke ma chapang cha ka hi ke ma hi ki chi them pu na ka to thia ke ma hi ti ai nei nan siam pa kai ti a man reject ana bol mai ti hi mai yong le pa thirin chilai zo Bible cha in sim la na chun etin sein ke ma na ku sunga na lim ka gondo masanga namma ka het sa nei tai kalen sa nei tai naw musuma na lim ka gondo masanga chilai naw musum iti te ngai le in ko da hi cha ko na hi e pham nu naw musuma tu lai pro abortionist te medical term ki se lang la pro abortionist ho hin ipi se bam ti ai le mi hem khat chu ai ni ko hum ki pat dan hi hitia hi now sen na hum pe in chul hum pe la aka ki pat dan hi ama hi
e pia mi vin ko ama chu mi vin ko ki pat na pa chu ma hi tin lunggel ne ai le alang kana sei dinga anti abortionist so ni pi sei ban ti ki nai le ama ho sei kun now musuma tuisi a akizila ki pat na hi mi hin ko ki pat na hi ta ti ki ya chu ama ho in ti abortion ki bolna tuisi a kizila ki pat na sumang ki ti mi hem ki sumang hi ti pa mo chi pi ka le ai le chila ma ho lunggel pa cha chu ma ko yu ti bi pathienen Jeremiah koma na sei pasu keman nu na bu suma ipai a velin sei ki ningate keman na bu suma na lim ka gondo masanga ti su na bu suma na lim ka gondo masanga iza kai na ma ti ga to bun ka nei sai tai nang ma ka het sa nai tai ti ve nai kidangai ya su pathien na to dan pai ve ji ai le kidam ta mi David in zone say na samle ka bu binale David in PCM ti ala ama na say na chun kata sa katiba zo si au masanga nang ma nagun to sa na het sai tai ti David in zone pathin ko ma pakai nangin apon sa katiba zo si on het sa na mun to sai tai ti ki ya ama ni sin pathin ko ma ki thana nei yin kunya zo hi aso piteo sa te ni sabang ordain chan na dinga hi e ho ikel di wa ka de e ho hi I ma ki kel lo mai te ke ma I ma kai poi lo en I pe ham ko ngai to ding ke ko pathin e a dinga agun pa hi naw poi sunga I masam ma pa pathin e ho a ding in thil gon pathin e ho a ding in to gon ane sai tai ti pai isu mil lo ding ma kain se lo no mai en ya sa ta ni ki til ko la ka nei tu ni a naw te ni vin zo Dici tu cang pai ayel tu ko ama nin zon na sata ja ko na ki til ko na ane be na asu na ding zon ka de jin echu Jeremiah sum zo a kan sim na chu hitin ki ji kinen chang ma na a chai na lam chu na ya hitin ki ji ke man nam hi nam tin vai pi ho hi nga thim gao pa na pang dia ka pan sa nei tai ki ke man nang mai nam tin vai pi chilai nam tin vai pi ki tilai ta hi tu cham pai ka la do no mai e ho ba ge ni na chu ke nam tin vai pi ti hin van noi kum pi power je ni e ti at ki ge je nai e zo na bible hoi tai be dai le e chilai mi thing pol zo ma pathin ko na chana chu ama no nam tin vai pi van no ya kan so wa athul ham sam ti ngai an so le chen na na nei Chilai nam tin vai pi ati hin Gentiles te ako na hijo masang lai chu juda Gentile te ri khenai ya chu hichi juda ho ding ko a Jesus Christa hum hilo juda ho ding ko a pathi um hilo Gentiles te no Gentiles ti ngai le juda hilo wa noi nam tin vai pi over ya chu tu nya hi e ho adinga kitil ko na ta khat chu pya nam tin vai pi ti pai nam le ke jo e cover ya chu pathinen new testament ni beta le jenen ti le pathin vanoi panga ngai lu hin angai lu ja vanoi mi te ko hi jo la ama ta san jan ton so hin kem lo anai thin dingin a cha pa chang kha ati tu nya jo hi tu nya ordination committee ho ading se hi pakai na cha ho ading se hi ibon chawai alem pi lei na tong thei dingai pathinen ium na mun chewa e ho ni hello wa ma aman to gun anei sa aman nu na ku oi suma ium masam ba ki pata pathin e ho adingai thilgun anei sa om tai ti pai isu mil lo na dingwa ichi chom cha kan sei do no mai in ichi chun pathin thilgun le alo pi na tam pi van no ya ama lo pi na phung do the ding ai naw te ni jom tu ni a hi ki pi tha nan nei ho na iti as orde bol the ding ai u hi pathin e ho ding chan phai chan sa ve opportunity hoi ai pe ve eta bang kot len ta ai hon pe ve ama phat the bu ni chang ve ti pai e chom cha ka ba sei do no min ten ama leng gam to the na ding a chu le
nu nào bu oi sunga ko na e khen nu nào bu oi sunga mi thing pol jing in jong nu nào bu oi sunga ko na nu nào bu to a khen do ama le ngam na tong dinga ti pai mi thing pol in jong asumi li le tu ya zo hi e hon den ding hilowen ale pi le na tong the dinga pathin phat hoi pi sa le lo pi ne le choya na tham wa abon chan pa pathin chan ta hen nào thế thì là mà không tính toán đến tiền thì mà cứ độ thì mình có thể thu nhà thì mà nên dùng ở cái ta đòn bún này bị hôn định thì bắt tay mình tìm là cái gì diễn so bị đầy tạo tên thì Mr. Thong Hong Ngam hậu kịp đấy Mr. Lam Quen Dongel và thêm thứ thiền Krista hin thupa kin tong dinga hol chil na bea kam ta mi po chunga put nap na nei lo ding a hi ya thupi ane a hi zin tu nang ni esikin thinga lu na nei hon masangin noya thu do hi pathin ang sum le ang ki khom ta san cha te ang sunga hi don na pe dingin pakai min tiam na kan nei thonin amasan tu do masapen ta keman en dawin kate nang nin zo kilong ta in don bu anin pi honan tin pakai men tiam na kan nei je pathin na to na dinga hi pathinin keima e ko mong e ti na ki het chat hon hinam bao me ani na nam nin pa pathin Chapa pathin chu la thagau thin pathin na ta san hon hinam nam nin pathin na to na kina ki man na dinga hi ko na ki chi ta na nei mong hona chu le Krista de lam hi ti a lung thin sela nop na nei hon hinam pathin le ku thinga thu ho hin Jesu Krista ta san na ko na ton sot hin na mu the na lim senen au me ti thi sela na ta san hon nam nam ni ni chu Bible thu thi ho chu di ta na man hona chu le vet tu dinga ngan si na ki nei mi pi ho chun ton sot hin na lampi hin na nei hon ding nam chuti le nam ni na to na ho pathin thu na sei phom na le na hil na pathin ho khom na le kin thim ho bon na pathin mi te lam kai pi na pathin kel moi ho chin tu na ho hi phata le kita ta bol jing na nge ki a na ki te ngam hon nam nam nin tao ni hin ko pathin thu thing sim na chule nam ma ne ki ko na to ki tu in hin ko mang jing na nge ti a ne ki te mun hon nam nam nin pakai zana ne ya na to khom pi na chunga ho hi hen na vet tu ding ho hi zong le lung hai sela ngai lut na le zana ne ya pakai ki hi na to ding nam ki ba men so piteni pathen le mi pi ang sunga ne ki tep na thon pangin pangdet jing dingin pathenin Joshua bangin hansan na pelhon ta hen chutia hi ji chun pakai thacha keima Reverend Tulal Haukimin tuni 19 December 2021 Sunday ni ko hin pakai lengam machal dingin hobu sunga kin thing ho tong the da ding le pakai lengam machal jing nadia panla thei jing ta dingin pa pathen cha pa pathen chule thagau thing pathen mina hen sona kane hitai a hingjing pathen mina ka phon do hi
so piteni pathinin na leile na kam na kut na ke chule na lunggel so si alengam machang dingin pathei bu jing ta hen amen tua hi masanglai iten so saki Old Testament na thip hoin saki apona thao la wa mi ordinable temule mi mansena commissionable temule thao na nei wa temule tao pi na than to na nei bang min ordination committee chengin chilangai amani lai hung dil su vitin kilom ten dil su na nei kyon achunga put nak na kan nei wa chule chido tengle amani hi Reverend Ordina hitai di something ichi gaum kan api zo tiam la mi pin khut pe na nei diu pakai min tiam na kan nei se
kapu mi tiang pul na min patte na kon ke ram pi jing ka pa ka amani na ke ham pi pe ding na ba kai tha ko ke ni na pa kai patte sa te ni chunga nau te ni chunga he pa o hing jing ka patte ke ham bol the ma ka nei pu ya bol the wal le se ri se ma asunga uzo se chunga pa pa the ngai lu na chon se ti nga kom lai ta pa isun man tam ta the mi hun chen pa chapa jisu krista mi lu se na Nisya ka che ka bana we ki hom pi la phat the bu ka chan ji na lagao the pa thi jun cha te ni nau te ni tu la tu so na phat the chan ni ka ta me ki amen amen tu ni ama ni ke ho gaum ma pi den le bi ga ni kan new se ke hanen ke ho se ke lim ke la pi nge ku ben nei ho Mama ji in lawita khapno now ordination part sajin patin thang lang on rame parliament se pai again presentation of certificate of na piro rahi nurse ko pore na aven patin thang ba ben tabang ha oi tiwa yo nai pakai hawin tinga patin la chan te ni tin se la tong te dinga orden in bor ba che tu ni minister pu hin committee ho chunga ya zo se te ke ke pa tu se ne ke zong le orden chan te ni chunga ya ba ben hearty congratulations or ben eche te ke hanen ki baptist convention eta banga audit ki more ho and license ki more ho certificate near changing ding document ma jang akisi it is to sin do ngada ti do kan he Koki Baptist Convention certificate of ordination. This is to certify that after a satisfactory evaluation of his Christian experience, call to the ministry and view of Christian doctrine. Thong kungam haukip katong chu aminjong tin insim konjeng tin lampan donga was publicly ordained to the work of the gospel ministry on the 19th day of December in the year of our Lord 2021 by the Koki Baptist Convention at Center Church, Aukipdam, having been duly recommended for ordination by the KBC Council at S. Mulcham Village, KBC number 8, with 150 messengers from 306 churches examined by the ordination committee. General Secretary Soe Zawin, Juliet Puniniqua, Minister Soe Zawin. Hey, Jun, Hansatani,
Tunin kapana Reverend Tong Kongam Haukip, so that Reverend Lam Kwen Donga, Ilanga Hung Tin, it's a certificate in something. As he then young to hunger, Kati Ilanga Tong Kongam Haukip, then they children to that. Bahai Kim, the Salon and Lang, the Haita, that's to Pana. It's a board of intent. So let it's a Bible of a Christian theology, Hatchakina, two important things here. The Champion Patina. And in Lampan, Reverend Lampan Donga, and 82, Rebecca Donga Hill, which is Sandalo. Amen. Kita tidak boleh menang. Sekitar itu Bible. Tapi ini kesan. Lalu katanya, lalu tu lalu macam kalau ada paham. Kita ni kerana bapa panas ada Church Square Hall. Lain mana pakai buat saya sedang Church Square Hall kami UK.
ปฏิญว่าจะลังในอันสักชาร์ลส์เกิร์ลสังคมปราบสังคมตัวนี้เย่พระรามอบันกันเด็กเจ้าหอฟังนี้เองกันเด็กเจ้าที่ส่งยันนี่หลังตัวมีขัดพันในทางเดียสุดยอดเลยล่ะสุดแล้วออร์แกไนเซชันคอมมิตี้หอเย่รามมีกิจตุสนาเกมองเย่พัดสอมหัดและสอมหัดอะไรกิจตุเกี่ปันเดียงเย่สอมเนี่ยสอมเนี่ยกิจปันเดียงเย่ดังนั้นความว่าจะโดยที่เห็นลูกค้าเราทำกินตระหนักมาตั้งกิจเป็นกินในแก่ตัวเองฟิกซ์กิบอลกิจุยโตจะเนี่ยอามาวันที่ขันน้ำปาตุนายก็ดูแลที่มันนี่ยุ่งเกี่ยวกับคุมสมาไลเซนส์เซอร์คอร์ดิเนชั่นที่บอกว่าที่มันมีเส้นกระเทียมทุกคุมสมาดึงอาศัยในตานี้ตัวนายกิบอลนี่คุมสมาได้อาศัยในตาอามาสเปรย์จนมิสเตอร์ลลเขากิบแกงกัมบินนับว่าแอสซิสแตนต์พาสเตอร์อามาสู่November ตายนี้นี่ที่บงเซนต์จัลส์นับไลเซนส์ในกิบอลกินเก็บคนเกี่ยมาคนนับเป็นตัวไปกันบงนี้อันนี้จะนั่นเองมิสเตอร์เซเขาดูงัดกัมบินนับว่าตัวเรื่องเอริอาพาสเตอร์อามาเฮNovember ตายสองเดือนนี้เองไลเซนส์อันนี้กิบอลกินเก็บคนเรื่องเป้าเสียตัวนี้นั่งเก็บคนอามากินเก็บคนนับเป็นนี้อาทุ่มสันนั่นเองเอวันลิสปาวลัมดิซัมบอลตาริทุ่มนี้จิงกาลัมนิดัน AM ตัวปนินคุมสอนขัดจันเองไลเซนส์อามาเซนักโตเกี่ยกับน้องพายที่บอลเล่นแล้วจนกินเทียมปูนเวงพบทางกิโลนับประมาณนี้อันนี้สันนั่นเองเอวันลิสลำทั้งतारीख तुम दिसंबर में मासूम निरालम बारो अपन इन अनेकी बोल किन गुण चेन जैसे किन टेम्पल रिवेंडर को किएं नपन हिजे तो नहीं तारीख सोमवार को नहीं इन रिवेंड मिस्टर थोंग नाम ले मिस्टर लम भयन दोंगा तमानी ऑर्डिनेंस में बोलना किन किन पापं रिवेंड इंदल हिसन ये ही तू समाजना लाइसेंस ले और इन की बहुत चाहिए पथियन पास आले एसएमबी टिंग ले पास आउट हम दिन लल सेंट्रल चार्ज सवांग भाई सिले मिस्टर थंगमिन KWS सेकंड लो अमानी ही एसएमबी सो ऑर्गेनाइजेशन की बोली ही पथियन पास आले सोले तू ना ही ऑर्गेनाइजेशन की बोलते नहीं ही वांग पचों पेन हम तानी अकित टिंग ले गमदंग मी KWS ना पहला मी जों ले डायरेक्ट ऑर्डर की बोतल देता है लाइसेंस की बोल देता है तू ना है पासपोर्ट अतों जिंग लाइक के बिस्मा कि वाई हम दो लाइसेंस की बोल मसा कुम से भी कुम दो ले ऑर्डिनेशन रिवेंट ऑर्डिनेशन की बोल ही इसी चीन रों की तक की बंगाम की बोल देता या जो वे अपना ही हंगमिन ले चंगे ही डायरेक्ट ऑर्डर की बोल है कोई आता जो से KWS ना डिमिनेशन चुम लंग फिर चुम की माताओं ने जान ले ऑर्डिनेशन डायरेक्ट बोल तो ही आके बोल दो लाइसेंस लेता है तो ना ऑर्डिनेशन की बोल पे नहीं हुई पतियन पते को ना अच्छा नॉन हवाओं लंग का असल मावां पर नहीं लेता ही बोल तो नहीं हुई इन सोमी के लिए अमानी लो इसी ही के बिसिल क्या को ना सांग पे ना पकाई लेंगे ना को ना सांग पे ना अन्य के लिए आई लुंगिल ता full spot बोलना ही ये बोल ही वे इस तो ना वांग में लेता इसे तो ये तो आकन सिंह तो अदम से सही कच्चा ऑर्डिनेशन की बोले बोल लाइसेंस की बोलना चाहिए है हम और रेंट ऑर्डिनेशन बोलने लगे कुम्हा कुम्हा की लाइट ये के लाइसेंस ले रेंट ऑर्डिनेशन ये अच्छी नहीं हम लाइसेंस की बोल साइड पे हमने पासों में से ना तो अच्छा है सुन हमारे पासों में से किंच की साइड है अकी बोलना पाता तो बेटे करता है इसो टाइम अपार्ट लाइसेंस में ही ऑर्डर वहाँ से दम से ला अन को साइड सुन ना मुझे कोई ना मुझे अन को तुम क्या देना ऑर्गेनाइजेशन जाऊँ से ऑर्गेनाइजेशन अन को आगे ये तो ना समसा है तेरी ना तेरी
pathian pati bodin ta san chunga odin bang chunga hi akibol ro changle sole khununga akibol ro hi ki tai pasol ke bisi sunga license ki bol mas kunga hi adang odam license ki bol mas hi pa chu somsa tu nakin tieng kin lo pi dei bol ko wa ise ro ken tu nai bol zo se pathian pati ko han tu en candidate ke insum programa dongjen misal program insumi te ho ma ma sa ke zo tiang abama ke ding insumi te ho pa ka na ni nakin ken ma pa he Amas pe tu ni Mr. Thongam chule Mr. Lam Kulen Dongel Lam Kuhen Dongel Pathenung Sin Zala Amani in tu ni Pathen Thong Nat Salini ko Orden Mang Thai Dinga Pathen Phat Pai Pe Zilin Amas pe ni Phat Ki Tabang Phat Pai Pe Ba Pathen Thangwa Na Kai Ki Mas pe ni he Kipatu sehi tami, ay piyong le, yaw lang le kay main at sa ilang important kati si Masangchun presentation involved in living katiin khadagin iyak lo may kiwahin ay nimjong lo sun kay hongam so piyong pinpa kay si Choi tu in ke ho site langa ko ni tho ngam te site langa ko ni minister tu nia orden agent able piu ai lo wan minister ho job si hi pon khat khat ka si pi no wen chule ke pa na ja len kin ne cha cha ka bol no wi he chu hin bol ning ka ti in cheu teng la hi si ke ho in su langa ka pu ka pi te lo wale ni sumi una nawa ko la kyo sena ko na ki patil pe lo am jang le hin pe ti hi chi chong ki chai ten le ren en cha in sumi te a ko ni jong hi chilanga minister ho thil pe ni ane lo le hin pe min tin chu la ho din no ga no ani sumi te a ko na thil pe no na pe a chai yo chi cho ki chai ten le ken a chai ka chi mu ki pa tu se ni na tam na sila la ke ma ending ka bo tu i reverend tu ni pa sa bo o thong se ka jo pa cs bu chula pastor tun la pastor kilo pila kup tham kilong chula pastor to ma nu se ta ja na hu do ha ka sa mai ko tu ha मतलब ये ना भाई दूसरे तरह एक दूसरों के अंदर कई लोग ले तो हम लोग ये बहुत हर सकते हैं काम के सबका बेरुते sudah pasal yang tulen ama yung kasih pinombin Dr. Pasal KBC Central Church of Quebec. Kaya dua sa ako na pu hol pao chule pu hol jam usay tanda na Pawin tui Reverend Hensa insumite ako na mo kay tung dole no na mo pag ini
masa penin damna phat vai bi ba pathin thangwa na kan pine sating le tuni na bang kin gon kin na chunga je DPC chunga ordination committee ho chunga jang ki pa thu sam tan kan si ne sating le ta bang kin ho hi athun na ki se yo ne pathin in taw na ja lai shan pe su bilip pe wa tunya elai how ki beng center charge of bumi te chunga jang ki pa thu kan se ne chuting le ke de blogs de hia ko na bumi te chunga jang ki pa thu ka se in chuting le ma ha jang thang mi ni ho bin pa hol pa wai te ke de blogs secretary chuting le pa on jang ho ki KWS mission chairman wani jong ngai lu nei da ko sa ten ta bang tuni dan khana helaya hu kal sun che kan je mani chung jong ke pa thu kan sen chu te le KWS de chung zo sha jong ke pa thu kan se ne a je chu thili ke ma anu le ke ni ma kan he kon an le chapa chung cha na etabang KWS bumi te tama ho bumi to ba etabang ichen din mun in pawa pathin thau no chan te ja la de ma ho chuma ki pa thu kan se chuting le ke ho amun ho bum ti dam gam bi pastor pa reverend han chadin ama chunga jang ki pa thu kan se na ji chama ho hata a eche recommend ni bol de win ji a chu mo ho chunga ki pa thu kan se tam ta se yo bum ka ting a chu chu rom la ma kan se a chu ting le isu pi cha pa thong na mu pan a pum kha nen se che che chun se ta ting ni ti chun tu hin ke on en cha en sum mi te na kham khama chen neu cha cha ke pa thil pi kan bo de hin kun amasha penin ordination committee ho reverend o langa ni mungkin pilih jun yang kan ko be Ordination committee ho Philippine yang President Tentuna Banin amun ho bung center charge lam kai pat yung lang kami jong le biar leu za pat ki pa he za la hem chamin na kan mo le sim sa kawan je kin KWS de la kuna Paul Pau KWS secretary de Pau Zang KWS mission chairman mani mesti terhadap tuna panin kyo kambi pasar tu reference hasil nukset talwa hong tu
si achai na pian nim na parman tam ta ho nin da tha pi ben langa ichate niu kin bon na na tha thi ju no jo se chu ke pa thu ka ne salat ban pi ne ta te ki pa cái cái phòng gì program su saving bảo tu saving cũng chẳng số này ya cho xây ra một mô tăng bản này tu đi cho mà conductor phần sẽ tập cho nó tu nhà order cái bảo tên này nếu bạn phát ai điều này ai ta đều vậy cho nên tu nhà ordination committee họ thì abang phá cái nên double là chẳng một chỗ nào abang là cái hồi cái bạn bớt sao abang cái bạn phải có điều gì thì chắc điều đến số lượng double là chẳng số tập bằng người mà không một kết được này ya chú cái bạn một số cái gì thì phát triển tập vận năng năng số lệ tu nhà đi đi hết sức tập order cái món là phát triển thao sang King khota e ban pi bade dia minister ku Reverend Tunlal Kamdi pastor chole ordination committee ho jo se pu thong sei how keep ka jol pa general secretary ke dc chole pu khup thang kilong chole pu ka ti Reverend khup thang kilong Reverend Tong Bang chole cái giải thao, rồi lên phường chúng ta cái gì là ông tây, lên phường to, phải em các bạn này, bao xì, ai bị là insumi teni, cho họ insumi là Reverend hiện tại insumi họ giúp sẽ thay lại nó họ giúp sẽ cho mọi cái part của sáng tận gần sinh này. Cho nên Adeli tunia ni jalan kekhuhi sate niu anwa ni isu te niu ngai lu zaluwa in kekhuk ni kata sani hichi ka to kita lo ke bisi program ta chon go jena WhatsApp ai lo wa hele se pi the ki se pi ata ki bol je ta in ai la tu ti yong le no ne ngai lu zaluwa sala nga ko na muncong sama ko na nakuha kung ite ho nura pate ho ulena nite gangte na hibin chule pute pite na hibin pakaya jana chang pasalte ho revente ho in sumi ho chule ko sumi ho isi nga ko na hin ke bisi nga ko na hin chule si kus khovel si kusungan nga ko na jo se na bon chau chuma ke pa thu kan sim he chole tu ne kin hi adi ta chu Turkey Baptist Convention General Assembly of Aborji wai ahin la cha te ru hi bon chom pe a de le a ko na pan sa hu ji he wa hi pha hi ki to the lo hi a ki to the lo ya chu amani de du zui ta hi khat de chuma chu interview ahung ba hi committee hon ki phat de bam ki ha tong la ma ni ki chita bang phat tu ni phat ka de be in order committee hon ne lu zalin amani de lam ta chu an bo a be le no ho chu an pa tu se ya chu tu dia hi ita bang phat hi assembly ya bo ta lo ba tu ne bo ibo ol the we hi ki ya ba committee ho ngai lu ai chan da yo ka sei do moment chule dunia hobung e bola hobung KBC Central Church e hobung niom la hobung work diken secretary ko hi pastor ko hi work diken members of se hibin amon don patsa na eni bizevin amon jo si chu ki pa ka se nei chule dunia hi amani hi hu ki thowa hansa evangelist ka te Reverend Hansa le Reverend Kong amani hi hupang komana tuna ke khom chang se hi an kam tak sa be ho ne sak te ta hi bungel le hon
Isi dunia cutuna hi engkong kisi mahiin. Dunia ke khom do selung set tain hisi program ki chai teng le. Ko em sa ne lo long ke. Tu hiang le de so ke deu kam khat sang le mon wan ko so khom di win a very tem na kan ni. Chule tuni hi yang cha chun YouTube ma pat ana live ai report hi hom so lo ka ke hom ka dong ke ne hom la chi su thil so mai ta video coverage able to ka tu pa he ina hi ta wan pa hi yang chule za kaya ni ka yo se ka pe coverage able to te ni chuma ke pa to se ne de sa ka tu ni e ho ne ki ngai ki su boy tu la hi jinka apana ke panenta program ke pat sa su ni ne ta ये जो प्रभाव के प्रत्येक नहीं में ही जो रखो दिन है वो डिस्टर्ब बोलते हैं वो के अगर न थे चाहिए या जो माया थानो तन पौन थो तना पाऊँ itu teh ngapangin chule insumi wa pangin ko sumi biwa ya film ka bon chaten apang so kevin ye chuna ma no thamam tan paran ma be to hin ready sabe koi pita je na mo jo se chuma ke pa se he asai na in dunia pathen thau nu changde ni evangelist reverend thong ma hi chule reverend hensa hi chula ajite le hi an sumi achate ho lo se patheni alengam kele na dingin athe bo pi jinang ma poin ta kataw na he ki pa committee misma kwanzang lu na chin tan lang to yin o na lang ifatil ke sang an ma ba me tun ai bi zong le Prama menunggu bangsa Lutin, KWS, amau konen hat mengai Lutin, amau disai setiap mengai sas, apa mengai. Pangti kita KWS nama kena, pau kita kehin, sudah kehin. Present body kita pakai fikir yang kita buat. Akan lain dunia ordination. Sampai ni Reverend and Charlotte, Reverend congratulations, hearty congratulations can be. Amani zala dunia, amani petina, dia untai mah kipi zala mi zahin. Dunia petin min tangwat ya bau topi kesain. Tapi di bagian ketangguhan ini, kita kesai dunia ini, tapi, mi hotใจลงแล้วกันที่กินปีตาที่อีกอ่ะอบที่ว่าสุดแล้วเกี่ยนี่ KWS อ่ะปัดเกี่ยนี่เกี่ยวเราเป็นอะไรอ่ะ KWS member ตั้งปีละกัมพูชาวินกี่ปามก็ใส่หูอบที่สิวินจังกี่ปามก็ใส่กี่ปามทุกจอมจ่าเสียงกระดกเสียอาจจะพัดที่นินปีอยู่ไอ้เห็นก็กี่ไปอาคารน่ะอามาดี ordination ทั้งกี่กูน่าปัดที่อันนี้ KBC ลำไก่ลูกบุกหอภาษาหอรูแรกหอเองได้เกี่ยวกับจานวิทย์ที่จนที่ไล่หอบุ้งซุงที่หิจังเลยกันปามาแก่หอเองก็แก่ลาเลยที่ตั้งปีนั่นจีนทางปีอยู่พวกปีหอแบบนี้อีจันทำขนาดนี้แก่หอจะลาย relax แล้วก็บอลเยี่ยมเดียวหออย่างไอ้กี่เฮงแก่ล้ำขนาดกี่แก่ลากี่พัดล้ำนั่นที่ตายมันกินเลยยินละนอนจังประเทศไทยมันจะละประเทศผู้ประชาชนยังไงที่ rules and regulation ที่จะทำกับทุกหอแบบนี้แก่หอในเกี่ยวกับจะว่า relax ในบอลปีเปย์ฮีแก่เฮวินในช่วงว่า KBC ลำไก่หอช่วงว่าอาทิตย์กี่ปาร์ตกันโผล่ไปอาทิตย์ช่วงKWS ของที่ภาษาขัดเอวเซนอาจอตาโดยที่Minister ตั้งแต่ยังไงจ้าที่เห็นที่จะ member อากิตังที่เราเห็นอากิไงจ้าแล้วเสียของผู้ป่าส่วนใหญ่อากิโกโจทับป่วย
ai le za tham khat he gap om tabang ni a ko holom ki phat lam member tam ti on sang ni sang kum wal au ki khom la jong su se ki la tabang ki khom ma le za tham khat koก็บริโภคตัวคิวไอจีนที่จะง่ายจัดเลยอากินเลยอายินละอากิเก็บพลังเป็นอาบุลตีรินเห็นซาหิน ordination ที่พลังงาน National Christian Mission ก็อามาคนโนยาหิละติดตามที่อันนี้เกี่ยวกับที่จุดที่จึงงานมันต้องที่ ordination ชอบยันต่อเนื่องตรงที่อามาตรงที่ ordination ตรงที่กินในที่กันที่มาลงยันอันนี้ทั้งนี้ไม่ตีจนอันนั้นกี่แก่ไหนแล้วละงาพลาดทำไม่ดีแล้วลูกพี่แต่ reverend ที่นอนต่อreverend เบาเสียงแก่ทำนี่คนนุ่งจันเดียมันโจมมามันต่อทีในเดียวยันละงา local organize the local church ที่หาKBC กีฬาเป็นdrive ที่พิจิตรนักว่าที่หาคนนุ่งสนามที่เป็นที่หาเลยสิไอ้ยังจะกล้าละจนrecommendation พอจะเป็นrequest กันพอเป็นไอ้เลยอากาศละจนพอวิพอมาหอคุ้มสีจนโปรแกรมพอเห็นผ่านไปแกมีสีตั้งกายหอสีเด็กที่อาทิตย์ retreat program นั้นบนเป็นไอ้เลยที่จุดเกี่ยวกับการนั่งต่อดเป็นไล่บนเห็นกี่บอลท่านนั่งเกี่ยวกับเลยอภัยเดียวเขาคุ้มมีหอนจ้ะบอลน่าอบเทียงตีหอนนั่นคือเกี่ยวเลยไอ้เห็นหลักนี่คุ้มสุดแค่บางเป็นCOVID scan website แล้วสเตนฮิลังไอเห็นคุลังไอเห็นเป็นที่จุดแล้วสเตนผู้สิ่งต่างอันนั้นมีอะไรเนี่ยโปรแกรมนี้ภาษาอันนั้นเทียงด้วยที่เขาบอกว่าอันนั้นเทียงด้วยไอเห็นประเทศนั้นล้ำปีอันงงกินเลยก้าวสิบห่อเขากินเป็นไอเนี่ยที่จุดทุกคนใส่ละงาบอดที่เป็นที่จุดเอาเกี่ยนในกี่ปั๊มก็สามารถมาเป็นตัวนี้เห็นจงว่าที่ตะบังเทลพาประเทศนั่งไงรุ่นนั้นจะว่าทุกที่นั่งกันว่าKBC ลำกายเห็นพอเองที่ ordination committee หันนิ่งแก่พิจารณาเอาพวกมีพิจารณาเสียท่านแห่งนี้นั่นจงว่าที่บ้านกันโปร่งส่วนใน local church city church เขาเกี่ยวกับ KBC central church นั่นที่โปรแกรมของเราที่เขา convenience กันแบบกินอะไรเห็นอันนี้เห็นมูลค่าในกี่บอลที่หันหลังที่แหละมีคู่ค่าในกี่บอลที่หันหลังที่แหละที่เขากันอย่างเงี้ยที่เขาactionนั่นบอลปีเป็นไอ้เนี่ยที่ปาล์มสาเป็นจอมเอกเป็นตัวกระทั่งไปตัวนี้เห็นordination ก็ที่เขาช่วยปาล์มทุกสิ่งสิ่งตัวเรา KWS มีเงินจำองค์พวกนี้ KWS ที่จอดแต่บางordination เขาจะไม่เกี่ยวกับไอ้สัตว์บางเป็นอันนั้นปียันหลังเขาอุ้งเดียนเขาช่วยที่เป็นที่กิบคนหลังเกี่ยวที่เป็นกันบอลจนเห็นเทียมปีศาจแบบตัวนี้อะไรกินเราปีตาอยู่ใจเดียวที่ประเทศทางว่าความเป็นกับโกงก็โดนมิ้นมาบ้านเลยยังประเทศนี้ผมกี่ห้องกันตั้งอามาลิซาลาเฮโฮมุสักดัสตาเฮอามาจับอยู่ที่เราเห็นคือหาของก็โดนมิ้นสุดแล้วอามานี่ไอ้ที่ชุ่มมีเกี่ยวกับที่ปากที่กับโกงมิ้นประเทศนั้นต่ออาปีหลอดที่ช่วยเห็นจาน testimony อาจจะเรียนเห็นจานอันเสียบอกจนหาสตาร์ที่ปันต่อประเทศนั้นต่อนาที่ไอ้ปีหลอดจะอันที่กูสิก้าวกับบอลตับไอ้ที่เดี๋ยวหัวเห็นจะเล่นงานทำสมัย problem ตับเลยกูมาที่ประเทศนั้นต่ออาปีเดี๋ยวหัวเห็นไอ้ที่ ordination aku san pumuhin Joshua Moses in adalah dokter anoint na bol Joshua tagaw adim set betul apa dan tagaw adim set aktifan amani na tu cuma ordination hujan ho zohin betul na sata nam saat ini betul koma ketahu nampak ikinan nawahin các cái bảo vệ thì cáiตัวที่มีสารภูมิยุ่งสิลปีเป็นเด่นที่หอยกับมุ้งเสียผ่านเลยอามานี่ช่วงสาราบางที23 January จะเห็นโปรแกรม Felicitation โปรแกรมที่ปาร์ตี้โปรแกรมที่คุณดูที่เห็นกันปวดตัวอยู่ที่กับไปเสียเขียวเสียบางงานทำกับไป
và Tony Damsela Reverend Thong cũng ngam hậu kịp cho là Reverend Lam Khải Anh Dung ngal ordination program te ho rồi đến ta sẽ thì gì vin phát phai của đất tâm na ra cái gì và phát hiện cái thằng bạn này trong lại Tony ni ko ordination committee KBC ordination committee ang panpiu Reverend Dr. M. Thong ko say hukit General Secretary KBC cho là Reverend Tungal hukit KBC committee number 1 pastor pa cho là Tony ni ko minister ipan pa wahin cho là Reverend Tong Ma hukit main secretary KBC cho là Reverend Put Thang Kilong ordination committee nawa zo se ni bin cho là Tony ni ko hukit kon bipi ho zo se kon cha bin Central Church hukit pe ami ki te in ngai lu ta hung tal son naw le tan na naw chunga ka ki pa vin pakal Jesu Krista min salam ka hin de he Tuni ni ko tabang inte ho dam sela pata cha cha lenin hukit pe Central Church te jam Reverend Thong ngam hi chre Reverend Lam pe ne hi ama ni hi ki pa na za la pon ka sirpi nim ka de yuvin e chun ajite ni jo tin selangai nung tin form bin lam kewan pun kat kan sirpi bin katin tan sir form ti bai ta yang ajite ole ama ho isi chu nu phal dei kim le pastor nu cho chung ni sirpi tin chele bono pikan ho chen chengin kewan salam bin bor bin ka nge nomin pathen ni lu se ba ta bang kin ho ho hin ta se na ba nu ba tu ni pa ordination changa ren thong ngam hin ren lang ko yan hin na ma ni zong pathen na boin tin malama pathen na to na no na chang ni lam nang le ni le ni su ni te zo se jang pathen na mo ta ka ki pa pathen ko ina su za le ram ho apna na sai sai ni ku no pathen ta ku ta hai ila ai pe ta bang khil pe pi no mon na ai long le zo le ko la nga than long ti le ti ti ran na pe an te tu na hot sma mo le ta fi so nga mo khil ko la nam le a hin le so ke ke tu kum so nga na la sai se la ordination ram ni ko ka sai ni ko ten ta na kum se se anin pathen thang wa men lang so la ki an ten la an ko de ki ho so in sung ni te ani lam to akuna tim na taran jong wan sa ni te men ni te ton pathen wa sa la ko gun na ma som de se hi alam ka wa ko ni ko mo den ha do se kum khan le an ko ma ni na wen ko tamen tao nan ni se to na ba se ta le ba ka ya na bo sa ni ko Oh
Wo kapo Abraham Isaac Jacob pati khang lui te ki ngai na tu a khang tha te ki ho zo si ka ki ne naw ka pati na min ka thang ba wo pa kai tu ki ti ni dan hi ki ho dingin nang ma chaya na nang ma thang ba te na pha pha ne in za lun zo ka ki pa un na min ka thang ba tu ni ni ko in pa kai Adam sunga ahin thum ahin ko sunga nangma thachakin na to na pan hin la jing ding le akura ke nga lung thim pum pi hin mang chadengin nalhat chate ni ren thong ku ngam hau ki mahi ren nam ko hen do ngal ahi chule azi te acha te insumi te a pakai nangma na to pam te na devi Nalatsa hina a pakai ki sunale kato na kani te zibunzong na koma ki patu pensi amani la insumi te aziti hota kilong khat ta apakai na mane ngam ke jingke na dimin nangman achung hana nangma mai ba chun hin salwa jingin la nalung sin na ragaw te chun hin bok ko jing jing in tin na ki nga kataw Ziyong la pakai tu ni insumi hobong mi munchu chu ma ku na hi aung ki khom cheng zong pakai nang ma pathe na ni chanun lam chole pastor committee ho cheng zong ka to na ba bol su jing the na ni ti na ko ma kataw ni bo pakai tu ni kamu no la yu pa pe ki ti ho apana panin tu chai chan gin dam te nang ma kala ba mun thelu na ma ta ga ba ne ta khom pi wa nang ma ne pui si un zong na ko ma tu pa se he ka pa ti ho da ma ka chai nu win zong pa kai lang lang in su mi te ho hi aun ke hom che ho ngai lu na ja la in ko mi sin pi men Pese anla tu ho zo mi sim di la nang man atil si ho zo si pa ti na ko su ti sa ni dong le du ni mi he min ke ho thama ki sim ki nu he zin kam the lo ho thing lo ho zo si ne su ti pi vin ti ane zo si la ron zo si a lenga ta sa ti san the lo bo wa dam the na ka ne wa hagaw leng ka ma di nga zo pa kai ka to na wa Mul su the na nei pidi min su te ngin din ko tinga alang ni he jiong la pakai pa dama ka chai nau chunga ki pa kan sewa mabana zong pakai nang man na hagaw tinga nei ki han pi jing di bin ko ma na ta ta he ka ki khan to nong ding le pakai kami chang chi u hin ka pa pa thi mi ngai na sa pa pa thi mi lung sin na le Lagaw king patin kompi na chun. Banuya ta sanozo sile ki hozu si yon. Tule atun sonin nang magang hunun ka si ning kompi sing kabin. Amen. Hong Nam tu ni oden ki bor ki pa thepe nom gan tu thepe nom jo le tu pha le he phat pat hong ne
mình ai lòng thầy lo cái bộ này tay mình này là tôi Reverend Hansa Insumite aku nak mau thầy cái điều đó này nó là một học gì